На слушаниях Координационного совета фракция Прокопьева-Егорова потребовала отставки Латушки из ОПК. И, казалось бы, момент исторический, шанс хоть на какую-то чистку в этом болоте. Но Латушка, как всегда, в своем репертуаре вместо аргументов начал хамить, вместо фактов упреки в невежестве. Впрочем, чему удивляться? Смотрите сами. У нас нет вопросов к господину Латушко. У нас есть заключение, общая оценка его деятельности как неудовлетворительно в позиции заместителя Объединенного переходного кабинета по транзиту власти. Транзита власти нет. Заключение обоснования будет направлено ему непосредственному руководителю, главе кабинета, для принятия управленческого решения о возможности совмещения им руководящих должностей в Координационном совете ОПК и созданием прецедента конфликта интересов внутри демократических сил. Все. Адказваючы на вашу заяву, скажу, прабачце, вы маеце вялікі досвід выкладчыцкі, але, на жаль, ваш палітычны досвід пакуль знаходзіцца на базовым узроўні. Тут прысутная, я адказваю на вашу заяву, прысутная тут спадарня Габры Маріем прысутнічала, калі мы ўручалі дыпломы выпускнікам дыпламатычных курсаў Новай Беларусі. І там ад польскага боку прадстаўляў польскі ўрад першы намеснік міністра замежных спраў, спадар Басацкі. Я звярнуў увагу выпускнікоў, студэнтаў, якія атрымалі дыпломы спадарні выкладчыцы, што ён адначасова з'яўляецца дэпутатам парламента. І ён да таго, як займаў гэтую пасаду, таксама з'яўляўся дэпутатам парламента. І стаўшы першым намеснікам міністра замежных спраў, ён не страціў пасаду дэпутата парламента. Гэта еўрапейскі парламентарызм. І давайте проста спынем гэтую проста неадукаваную дыскусію, бо гэта паказвае вельмі нізкі ўзровень палітычных ведаў. Дзякуй. Наступне питання від фракції «Наша справа».